I čao svima, danas ću vam pokažem kako da promenite ime u Counter-Strike Global Offensive. Kao što vidite, moje ime je PlayerNoSteam u ovoj igrici i znači ja želim da ga promenim. Tako da ću se sad prebaciti na desktop. I evo nas, sad smo na desktopu. Ono sljedeće što treba da uraditi jeste da idete desni klik na ikonicu od Counter-Strike-a i da idete na Open File Location. Tačnije da pronađete lokaciju vaše igrice. Zatim potrebno da nađete file koji se zove rel, dupli klik i nađete gdje piše PlayerNoSteam. Zatim sad ćemo promijeniti ime u Best for my PC. Tako, idemo file, save i to je to. Sad ćemo se opet vratiti u igricu. I evo nas ponovo u igrici. Znači kao što vidite uspjeli smo da promijenimo ime, znači piše Best for my PC, kao što vidite i znači to bi bilo to za ovaj tutorial. Znači hvala što ste gledali ovaj klip, ne zaboravite da ostavite like i komentar i da subscribe-ujete na moj kanal. Vidimo u sljedećem klipu i to je to.